Irang asina maram oiraga mayum makai thadokuna relief camp ta leidiba IDP singna makhoi kayam kuina relief camp ta leigadawribano isagi yumda leizarage sirabasu isagi yumda sizage haina wakat mifam chathakre amasung police station tarukta nauna thamlakiba faspa thubada lauthokadabani amadi korawngan ba fana ba nayana laukhatliba thabak yaningda haina uri poki tongan ba mafam singda miyamna khongjang changsinkhre Mayam Bukurum Jariadom Nang Bidibas Impact News ni a GOURI HAOBAM na Hauzik Pungjasi Fawagi Maru Oiba Pausing Miyam the Bizari. Mamang Chahigi May Ahumdagi Chatharakliba Irang Sinamaram Oidaga, Mayumakai Tadoktuna, Lanjana Duna Relief Camp ta Changjafam Lauduna Laidiba, IDP Singna Makoi Kayam Kuina, Relief Camp ta Laigadawribano, Ishagi Yumda Laizerage, Sirabasu, Ishagi Yumda Sizage Haina Wakat Mifam Chathakre. Wakat mifam adu ningthau khongda leiba Mangol Nganbi College ta hangliba relief camp ta changjafam lauriba IDP singna ningthau khong kaithel da chathakibani wakat mifam adu da relief camp ta leiba nupi angang hatpa terrorist sing phong na chairak piyu India gi proxy war loishillu relief camp ta leidiba aikoi isa gi yum da leiba phanghallu Manipur laingak na sariba fabricated house ta leiba pamde Laiba Gwayal Thauda Tauba Ngamdrabadi from Naiba Sing from Thadok Piro, Aikoi Ishana Isagi Laibak Lepcherage Haina Thaba, play card Kayasu, Sejanaki Bagaloinana, Kolau Kayasu Lauki. Tampaki Police Station Taruk na Koanba Mafam Singda Thamlakiba Armed Forces Special Powers Act Athubada Lauthokadabani amadi Korawngan ba Khuman Fana ba NIA na laukhatliba thabak yaningde haina ngasi Uripok ki tongan ba Mafam Singda miyam na khongjang changsinkhre Uripok machinda Ima Ibel amadi ahal laman naharul kayana wakat mifam chathake All Uripok Apex Body na senduna pangthokiba wakat mifam aduda saruk yakiba Apex Body asig Advisor L Roman Kumar na phongdorakpada Arambai Tengol Haibalup asi Laininga Mari Lainana, Safong Kibalup Amani. Adubu Manipurda, Hau Kiba Chahigi, May Ahumdagi Thorakiba Irang Asina, Maram Oiduna Manipurgi Apunbagi Saktam, Kannabahot Nabada, Arambai Tengol Su, Kun-ngakpo Oina, Irang Asida Sarugyakibani. Maram Asina Arambai Tengol Giluchingba, Korawngan ba Khumanda NIA na Paliba Ek asi, Handok Pinabalay ngaki Mari Lainabasingda Taksilakli. Arambai Tengolese Mayam Kangi, Makoy Thermaga Marilina, San Manipuri Sana Kunumdagi, Adumba Hoki organization, Yam seeing the Legeramba, Dharma Marilyn Legeramba organization, say Kangoguna Manipur Tolu Irang Sidaki, Mutu Tangai Padana, Beveles Valentia when the Sok Yadavagi, Defense Organization Basumba, Arambai Tengolgi, Isabu, Paba, Punba, NIA and Palmakasita saying Nakoi condemned to it, Masatuba, NIA and Handoku, Hanako NIA, Amadi Marilyn, Union Commander, and the Manipur State Commander, Nasi Pabzariba protesters, Appeal to Manipur police station Tarukamada, Nona, Absat Hamdala, Tobigano, Masuja, top of the Lokoku. Nakalama Romda, Uripok Jairab Court Manakta, Chathakiba Wakat Mifamaduga Mari Lainana, Apex Body Organizing Secretary, Keranjit Nahaikibada, Stat Asida Tokliba Irangasi, Lakshin Naba Stat Amadi Central Government Gimaika Digi Paikat from Tokpa, Tabak Tauram Amata Paikat Bak Ngamdabadagi, Ishana Iraiba, Ngakcha Naba Haiduna, Toklakliba, Kun-ngakpa Sing, Maru Oina, Arambai Tengolgi, Luchingba, Korawngan ba Fana ba Haiduna, NIA na case ama Pansiliba si, Athubada withdraw Taugadabani. Tampaki Police Station Taruk na Konba Mafam Singda, Afaspa Amuk Thamjiliba si Athubada Lautoktuna, Hanagum Santi Laina, Miyambu Laiba, Yahanaba, Stadama de Central Government na Sengadabani Haina, Jackson Wathamlagli. Kulngakchariba, Kogisino Mayam, Aramai Tengolgi Chip Wibiriba, Korunganba, Enaina, by Matata Tangaliba case mayam sings a Jatu, we wrote a Wimaram di Koi Pajagi Namata, Jongtoraga, Labor Lansing in Matanchi, Koi Mananga, Moy Mayam, Natu Pirini, Magi Matata, I Kois Mina, Enaina case one, but Koyaning the Hammer, Koi Colossi of Germany, Duga, Kogi Aspa, 1950 at Tamjilise, Jatu Matamda, Lotu Piraga. Hanagi Mongda, Peace Lager Restoration of Peace La Piraga, Manipur Hani film the Nuani from the Lane with the Mukta, Sikana, when the Pamjavan. Singna State Sikichingamadi, Tampaki District Singitongan ba Chingnaba Mafam Singda, Tiba Humbagi Tabak Jatabada, Kutsupulaikaya, Fagat Pangam Cray.
सोशल मीडिया दा पुलिस की माइकईदगी थागतपा पोस्ट अमदा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की एल जांगनमफाई एरिया दा सिक्योरिटी फोर्स ना थीबा हुंबगी थबक चथबदा 7.62 mm स्नाइपर राइफल अमा पिस्तौल अहुम 303 बॉल एक्शन राइफल अमा हैंड ग्रेनेड मंगा स्टार्डिन मरीफुतरा एक्सप्लोसिव मंगा इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मरी 9 mm राउंड अनि 7.62 mm राउंड मंगा .22 राउंड मंगा 7.65 राउंड मरी 303 राउंड अहुम रबर बुलेट राउंड अमा मिनी फ्लेयर कार्टेज अमा एंटी राइड सेल मंगा अमदी बाउफिंग रेडियो सेट अमा फागत पंगमखी इम्फाल की थंगल बाजार एरिया दगी मसक खंगदबसिंगना नमदुना फानबा होटनरंबा मियोय अनि मणिपुर पुलिस न कनबा ngamखिबगा लोइनना थौदोक अदुदा चेनबा केसीपी ताइबंग आनबगी कादर अमा मणिपुर पुलिस न फागत पंगमख्रै पुलिस की पाउना फारब केसीपी ताइबंग आनबगी कादर अदुदी तेनसुबम बंकी कवी बेसुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लैबा नंबोल लाइटोन जम मखा लैकाइदगिनी मियोय असिदगी 9 mm पिस्तौल अमा मरु तरेत अमदी मारुति जिप्सी अमा फागत पंगमखी लोगी वांगमद सेनापति डिस्ट्रिक्ट की माउ पुलिस स्टेशन कोनबा माउ पुंगदोंगी चिंगमाइदा पाक्तकनना थारंबा पोपी पांबी सिंह यानथतपगी थबक चथखरै पोपी यानथतपगी थबक अदु मणिपुर लैंगा की वार ऑन ड्रग्स की सरुक अमा ओइना माउगी एसडीपीओ एम जेम्स थंगालना लुचिंगदुना माउ पुलिस स्टेशन तादुबी पुलिस स्टेशन की पर्सनल सिंह याउना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमदी एसडीओ एसडीएम माउ मराम तादुबी की एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सिविन MCS का लोइनना चथखिबने थौदोक अदुगी मतंगदा मफम अदुगी विलेज चेयरमैन की मथक्ता मखाताब एक्शन लौखतनब थबक लौखतले हाइरी Dynamic Group of Institution Sinduna Dynamic Student of the Year 2024 खनबगी एग्जामिनेशन था असगी कुनगनी थोय अमदी कुनगनी पांदा पांगथोकदौरी मथंग चहीदगी मणिपुर बोर्ड की मखादा क्लास 10 थागदौरिबा महिरोइसिंगी ओइबा खनबा मॉक एग्जामिनेशन असगी मतंगदा एकेडमिक डिस्कोर्स अमंग असि नॉर्थ एओसी दा लैबा होटल इम्फाल दा पांगथोखरै थौरम अदुदा कोसम गे हानगी चेयरमैन डॉक्टर लमाबम महेंद्र कोसम गे हानगी सेक्रेटरी सरंगजित खुंद्राकपम IRE ग्रुप वांगजिंग फाउंडर डॉक्टर नारेंगबम राजीव कुमार याउना मियोय केयाना सरुक याखे थौरम अदुगा मरी लैनना डायनामिक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2024 ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की चेयरमैन पाइखोंबा वाहेंगबमना हाइखिबदा डायनामिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सिंधुना पांगथोकदौरिबा क्लास 10 महिरुइसिंगी ओइबा सब्जेक्ट मरी हाइबदी इंग्लिश मैथ्स साइंस अमदी सोशल साइंस सब्जेक्ट सिंग असिगी ओइबा बोर्ड पैटर्न गा मानबा मॉक टेस्ट असि लैबाग असिगी ओइबा अनोव एजुकेशन पॉलिसी NAP 2020 की मनुंग चन्ना पांगथोकपने मॉक टेस्ट असि मनुंग चन्ना महिरोइसिंगी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज सिंग मरु ओइना महिरोइसिंगी टैलेंट खंगदोकनबा लाइफ स्किल टेस्ट अमसु पांगथोकने मॉक एग्जामिनेशन असि मरु ओइना महिरोइसिंगी स्किल टैलेंट अमदी पोटेंशियल खंगदोकनबा पांगथोकपा एग्जामिनेशन नि हाइना चेयरमैन असिना थमलखली Education अखोई ताकपी तंबीबगी मौंग सी 75% of teaching learning process सी activity and performance ता base ओइगदबनी मपुंग ओइना सिदो ओइगदबनी हाइबा आइडिया सिदा NAP 2020 की मतुंग इन लई मॉक टेस्ट से अखोइना बोसेम की सिलेबस ता सब्जेक्ट मरी द इंग्लिश साइंस सोशल साइंस अमदी मैथ्स ता चमानना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की पैटर्न दा मतौबा अदु लोइरो मतुंग द स्किल बेस्ड को करिकुलर एक्टिविटीज की लाइव परफॉर्मेंस डेट 28 ता सात्र सिंग की लाइव परफॉर्मेंस अखोइ की जजेस सिंग की ममांग दा तौरगा सिंजरी की अथोय हेनगी रैंकिंग से लाकदबनी कोइना सिंजरीबगी मरम सिदि आंगांग सिंदा चुमना खकी लाइरिक खक्ता नतना लेबा मु चौखतपदा लाइरिक तमना तमना अतोप सिनफम अमदसु माइ पाकपा ngamagadi पुनसिदा माइ पाकपा याय हाइबगी आइडिया दु पिनिंगबगी दमक्ता ngasi program si ojasingi mateng laura sinjabani पंदुना लैरिबा सेडल ट्राइब ST स्कॉलरशिप सिंग पिथो हाइना ऑल कॉलेज ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन इम्फाल न लैंगाक्ता तौरिबा डिमांड सिदा ट्राइबल यूथ काउंसिल मणिपुर TYCM जनरल हेडक्वार्टर्स नसु सौगतपगा लोइनना यूनियन असिना लौरकपा खोंगथांग खुदिंगमक्ता TYCM न मपुंग फाना सौगतकनी हाइना चेरोल अमदा हाइरक्ली मतंग स्वाइसिदा ब्रेक अमा लौजगे ब्रेक की मतुंगदा नेक्स्ट जेन नर्चरिंग द फ्यूचर हाइबा फ्लैगशिप इवेंट अमा रिम्स इम्फाल की डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी ने सेंदुना पांगथोखिबगी पाउ मदी मणिपुर अमसुंग मालेम की तोंगान तोंगान बे ई पाउ सिंग पुदुना लाक्चगे इंपैक्ट न्यूज पु मिदेंग तादुना लेबियो निंगोल चाकौबा अमसुंग दिवाली न लाखपदा माजो हब की माइकेदगी ऑफर चाउन पिजरी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन स्मार्ट TV अमसुंग स्मार्टफोन सु ब्रांड मखल सुना थमजरी अप टू 60% डिस्काउंट ता फंगनिगे
glassware horaga rice cooker air fryer na ching production brand makhal loina suna thamjari kaisampak konjeng hajari lekai Thaubal aduga Manipur da tanatana Guwahati da su akhagi brand hamdun leisare ngasi maklingsin birau majo hau mayam muka hanna taram nokchari bulletin asigi makha taba pau miyam da pizari Next Generation Nurturing the Future Hyper Flagship Event ama Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal gi Department of Surgery na senduna pangthokrai Flagship event adu maru oina surgical skill henna khumang chausinabagi pandamda ama si East John chapter gi medyang makhada RIMS ki Susruta holda pangthokibani thawramaduda RIMS Janims amadi CJG surgery the postgraduate trainee oina leiriba singna saruk yakhe Loinana thawramaduda RIMS ki director professor G Sunil Kumar Sharma yauna RIMS ki academic ki din Dr A Brozen Singh administration ki deputy director RK Mekot RIMS ki department of surgery ki head professor S Ranita Devi yauna faculty member Dr S Jugindro Dr Devendra Khwairakpam Dr CS Gyan Singh Dr Chetan Maibam Dr Chandragupta Chongtham amadi Dr K Lokendra Singh na surgery ga mari leina wafam kaya thamki Prime Minister Schools for Rising India PMSSRI scheme gi makhada numit taruk ni gi oiba vocational training program ama pangthokrai Vocational training program adu Robotech Private Limited New Delhi na technical partner oiduna Imphal West District ki Kumbong da laiba Jawahar Navodaya Vidyalaya JNB na senduna Vidyalaya sigda pangthokibani December 3 dagi nipan fauba numit taruk ni chupna chatakiba vocational training program adu da drip irrigation, machine learning, working of hydraulic pressure, Python, C++, Arduino, Open AI, microcontroller na chingba project singi matangda takpi tambiki. Club ki nauna saba club ki anauba Iron Gallery, Iron Net Fencing madi Iron Gate social worker Ilangbam Johnson na miyam da khutsinakrai. Ngasi club asagi ground da pangthokhiba thawramaduda social worker Ilangbam Johnson na chief guest oikibaga loinana club asagi president Laishram Joy Kumar yauna tongan ba miyoi kaya na saruk yakhi. Thawramaduga mari lainana Ilangbam Johnson na phongdokhibada urban area da ahangba lampak ayamba leisilakta asi yenglaga laikai na club amadi akoi bagi mafam asi kallaga thamhoba yamna fai loinana chawraba ground asi matam gi samgattuna Manipur gi sports tournament kaya gi sanafam oihallase haina phongdokhi Sigumba ground ama ko sumaina maintain tawraga laibase tasing na ngasi yamna waba hujigi matamda community hall sagi badagi di ngasi di sana khona bagi karigi mayam du koi anamba madugi sports movement koi nama amang edu lera madu huji makti leitre ngasi sigumba ground ama leitaba tuna koi sidi ngasi di longjam lekai gi lampak si tongan ba hayeng future da tungda lakadaba matamda chauba chanaba matam gi adugumba sports mari lenaba thabak thorom sing wai tournament na chingba tarko matamda yamna khudong chagadaba jaga du oi Hausek sanabagi pauda Rajasthan gi Junjunu da pangthokhiba All India Inter-University Badminton Men's and Women's Tournament 2024-25 ta Manipur dagi Sri JJT University team gi captain oikiba Maishna Mairaba Luang na men's team champion taraklei All India Inter-University Badminton Men's and Women's Tournament 2024-25 asi Association of Indian University gi mityang makhada Sri JJT University na senduna Rajasthan gi Junjunu da haukiba December 3 dagi 8 fauba chatharakibani Manipur dagi Maisna Mairaba Luang Sri JJT University gi mihut oina tournament asi da saruk yakibani Loina na final da Sri JJT University na RMS University Tamil Nadu bu point ahum sino da maiti ba piram kibani Panbay abadi tournament asi Germany gi Rhine-Ruhr da lakliba chahi lisingani kungamanga gi July 13 tagi kunga taret fauba pangthokadauriba Fishu Summer World University Games 2024-25 ta saduk yanabagi damak pangthokba tournament amani Indian Football League System gi ani shuba nupa gi oiba Professional Football Division ama oina Khangnariba Haujik Chathariba I League ki match ta Namdhari FC amadi Aijol FC ani na Haujik Punjab ki Namdhari Stadium da lamba taunari Hairiba match asi Haujik ngai haki mamang nungthil pung ani taba matamda haukibani
Loinana League asigi ngasi sanagadaba anishuba match ta Silong Lazong amadi Rajasthan FC anina lamba taunaragani. Haidiba match asina ngasi nungtil pung mari makai taba matamda Silonggi SSA Ground number 1 Polo Ground da sanagadabani. Chathariba League asigi table da Intakashi amadi Real Kashmir anina match ahumgi manungda ani mai paklaga amamamna draw chatuna point taret fanglaga ahanba amasung anishuba mafam kalli. Loinana Churchill Brothers na match mari sanabada ani thoiraga point taret fangduna ahum shuba mafam da lairi. Aroibada bulletin asigi headlines amuk hanna miyam da thamjari. Irang asina maram oiraga mayum makai thadokuna relief camp ta lairiba IDP singna makoi kayam kuina relief camp ta laigadawribano Isagi yumda laizarage sirabasu isagi yumda sizage haina wakat mifam chathakrai amasung police station tarukta nauna thamlakiba first part ubada lauthokadabani amadi korongan bafana ba NIA na lokaliba thabag yaning de haina uripok ki tongan ba mafam singda miyamna khongjang chamsingrai Matang swai shida bulletin asi loishinjare Manipur amasung malemgi tongan ba mafam singda thokliba ipaw singidamag Impact News po midyang tadona laibiyo Chahi khudingi India Energy Conservation Week asi December ki tang 8 dagi taraga mari fawo pangthokli Manipur dasu MSPDCL na